Kiša, snijeg, led i mraz su običajne pojave za ovo doba godine. Čistoća šoferšajbe je osnovni preduslov za bezbjednu vožnju, a zato su nam neophodne kvalitetne metlice za brisače. Metlice brisača se troše kako zimi zbog vremenskih uticaja, tako i ljeti zbog visokih temperatura, te ih je potrebno mijenjati najmanje jednom, a poželjno i 2 puta godišnje. U našoj ponudi nalaze se kvalitetne metlice brisača po veoma pristupačnoj cijeni. Nudimo 3 vrste metlica brisača dužina od 28 do 75 cm, klasične metlice sa metalnim nosačem, grafitnom gumicom i priključnim adapterima odgovarajućim za starije modele vozila. Aqua Blade metlice modernijeg dizajna i bez klasičnog metalnog nosača, čiji adapteri odgovaraju za starije modele vozila. Aqua Blade metlice modernijeg dizajna sa 9 dodatnih adaptera koji omogućuju montažu na veliki broj novih modela vozila. Kupovinom ovih brisača dobijate odličan omjer kvaliteta i cijene i više smo nego sigurni da ćete biti zadovoljni, što je i osnovni moto našeg rada. Ja sam Aranđel Mišan, vlasnik i direktor firme Autostil iz Banja Luke. Sigurnost i povjerenje naših kupaca su osnovni principi našeg poslovanja u proteklih 20 godina. Budite uvjereni da će tako ostati u narednom periodu. Dođite i uvjerite se u to. Hvala.